Yesu na Yesu. Omoni manimo. Hai. Yesu Yesu Yesu. Yesu na maluko nyinge. Yesu na maluko nyinge pile pile. Yesu na maluko tingana bali gimalo. Yesu kende nyalo konyo dako muleo. Yesu kende nyalo konyo ni tuo muleo. Gimalo. Yesu kende nyalo konyo ni tuo muleo. Yesu kende nyalo konyo kidoro muleo. Yesu kende nyalo konyo miere muleo. Yesu kende nyalo konyo miere muleo. Yesu kende nyalo konyo go. Sama kuyo biro lunga were. 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 Inua mikono yako juu. Mikono juu. Hai. Akoro widi. Bas. Niwange. Migorio. Bas. Bas. Are you ready? Adwa kelo ni leje uonua. Nimepata ya kwamba baba yetu malicha inya ambaye ni ya nguvu sana penyu gospel ka kwa hii uga ya injili osedonje dirwaka ameingia kati yetu. Irungu ni Papa John Okidi. Anaitwa John Okidi. Hero. Unapiga simu na una credit, na unapiga simu na hata connection yenyewe hauna. Bas, Loose TV wakishirikiana na Bonganet Communication wamekurahisishia kazi vilivyo. Top up credit across all network. Go to M-Pesa menu, pay bill 158158. Account number, weka namba yako ya simu. Weka amount, alafu press OK. Bonganet, easy, faster and very convenient.